West Division Forest Hinben Kludung Mala Terang Arongalong Koilak Kang Ho Tumaphan Kinebdam. Hanjang Langso Don Surya Klabalo 3rd All Assam Match Kusari Festival Kipaman Ponjiaphan Kikin Kerang Sai Padupon Bomlo. Narlongati Ador Solong Karitang Korsing Hansi Chikimu Football Tournament Ang Dugiti Patupon Tanglo. Kardom Adaba Birta Lang Penili Wilburn Kropi Non Birtang Tonpen Arjoitha Kidamtang Matijoni Pai Ingora Chok Arni Pen Assam University Difu Campus Penchepatir Pi Ponsi Nichoksia Baha NSS Ajame Kipaman Pon Alang litum pen prek jamadi malong kipang terasai kipado ponason tak taksi matijoni pa ingkora sir kep arni difuru samsung sing ingtia mirbiri along sitame pang thirpon lapen karbiang long angkang pisitame ingthiret nang jila pen jasemet pen mithanga dim kaita pang thirber nang jipusi radatuma phan kachuning ripado. We used to conduct NSS special camp, National Services Scheme. So we have a unit here in Assam University campus. So from 26 we have started the program, and as a part of this special camp, so here we have come here to conduct a program. This is the cleanliness program that you have seen. So through this, I would like to appeal to the society, Mantipu society, that let us make our Difu a very clean town, and by showing such type of clean city or clean town, then we can claim to the world that yes, when you come here, you will find a different atmosphere. Okay, so through your channels, I would like to request this to each and everyone who are living in Karbi Anglong, that let us make our Difu a very clean town. And we have around 50 volunteers here, and they have been working here, and we will continue it. And day after tomorrow we will go to the Siloni, because it is a picnic spot and it is very famous, that you know that. So there again we will go for an awareness drive, okay, to make the Siloni area a very clean area. So thank you. And we have here our Donbar Tirang. He is the president of our student unit. At the same time, he is the group leader, and at the same time we have our Mahila Samiti joint secretary Satya Baido. And today, after this program, after this cleanliness program, we will have a meeting in the Mahila Samiti, so that we can have some discussion, and the Mahila Samiti can contribute something to the Assam University campus in giving awareness to our students. And we have our well-wisher Dr. Atul Kalita also. 6. It is national service schemes activities which have been already mentioned clearly in the name itself, that it is for the development of a person, of a student. So I won't say long, but I want to say just for all the students of Karbi Anglong that I feel that we are doing such activities in the name of the students. And so please, I request all the students of whole Karbi Anglong to do such activities, so that we can make our district clean and greenery. Thank you. Hanjang Langso Don Surya Klamalang Non Kewang Jisuri Nira Kreser Kep Aninkan Arkoi Chiklo Nipai Po Arni Pen Nipai Choksi Arni An Nithama Parman Upon 3rd All Assam Mes Kusari Festival Kipaman Ponjiaphan Non Kikin Kerang Sai Padupon Bom Lupusi Matijoni Pai Ingkora Sir Kep Arni Perangki Ananterang Pen Birtanang Pali Tirikam Mamai Pusaneshwar Match Pen Perangkia Phan Kitana Tenki Assam Habar Prek Jamadim Pen Parumpet Pen Delegates Bang Suri Pli Abang Kubang Tiat Tumladak Nang Chetong Dunji Anparta Kijoy Kilanga Tumpen Pen Bang Suri Kep An Bak Armu Chetong Jiputa Pachini Lasi Karbi Anglong Pen Angtan Assam Habar Kedo Match Kosaria Tum Lasorong Oje Bate Festival Along Aliralong Pen Arni Nang Pidunjia Phanta Chuningwi Patu West Division Forest DF Open Japon se Matijoni Pha Ingkora Sir Kep Arni Buklia Ramnagar Central Range Angkang Kludung Malaterang Arongalo Koila Kang Hua Tumaphan Kitar Lip Dama Birta Perang Kepen Katni Sasa Hemalong Birta Nang Pali
Arni ke ong pen Bukulia Ramnagar Forest Central Range ang Kangklurdung Malaterang Arong Aron Repen Koila Purbom pu Arjulongsi Matijoni pa Inkora Sirkep Arni Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangkapin Kalateng Pen West Division DFO Punjab Ponsi Central Range AFC Difu West Division Range Asai Pula Pen Forest Staff Tum Pen Chelangsi Klurdung Koila Kipur Kanghua Dim Paledam Koila Kipur Kanghua Dim Along Paledam si Hum Truck JCB Hydraulic Excavator Diesel Jang Tua Drum ner kep la pen jang thu ki tha I a pipe hai hui long pon home truck JCB hydraulic excavator la pen diesel la jang thu drum ner kep Bukulia Ramnagar Central Range Office and Vansi CSP Detlo বেলেগ সংগঠনে অভিযোগ আনিছে যে ইলিগেল মাইনিং বহুত ইয়াত কৰিছে কয়লা পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ ইলিগেল মাইনিং ইয়াত কৰিছে বুলি কৈছে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা যিবিলাকৰ ইলিগেল মাইনিং কৰিছে তেওঁলোকৰ আইনৰ ব্যৱস্থা আমি লৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ ইলিগেল মাইনিং কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ ইলিগেল মাইনিং যিবিলাকৰ কৰা ব্যক্তিবিলাকক তেওঁলোকৰ কাৰণে এফআইআৰ আমি লজ কৰিছোঁ সেইমতে আমি গম পালোঁ যে ক্লুডুং এৰিয়া কয়লা যিটো ইলিগেল মাইনিং কৰিছে তাৰ জিচিবি পৰা আৰম্ভ কৰি ভলভোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতো মানে মেচিন আছে বুলি কৈছে আৰু কেম বহাইছে বুলি আমি খবৰ পালোঁ তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল ডিএফঅ আণ্ডাৰত কাম কৰা ডিএফঅ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জয়সিং মিলৰ পঠাই ফৰেষ্টাৰবিলাকৰ পঠাই আৰু পুলিচবিলাকৰ লগত লৈ আমি গোটেইখিনি বস্তু লৈ চিজ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে গম পাইছে আৰু আগতো আমি 1-2 বছৰৰ আগতে চকুইহলা নিলিপ কনষ্টেঞ্চি কয়লামাটি বুলি আছে তাতো ইলিগেল মাইনিং কৰিছে যিমানখিনি জিচিবি আছে সেই জিচিবিলাকৰ আমি চিজ কৰি আমি ফৰেষ্ট অফিচত লৈ অনা হৈছে আৰু ট্ৰাক ডাম্পাৰ যিমানটো আছে সেইবিলাকৰ আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈ অনা হৈছে আৰু যোনে ইলিগেল মাইনিং কৰিব আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলটো ৰেহাই দিয়া নহ'ব আৰু যোনে কৰিছে সেইটো গম পালে আমি তেওঁলোকৰ জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা সদায় সাজু আছোঁ গতিকে ইলিগেল মাইনিং কৰা ব্যক্তিবিলাকক যদি কোনোবা যদি আছে আপোনালোকে হওক বা কোনোবা ছ'চিয়েল মিডিয়া জৰিয়তে হ'ব বা কোনোবা যদি ছাত্ৰ সংগঠন বা বেলেগৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন যদি আছে আমাক ইনফৰমেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আৰু লগতে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ সেই তিনিজন লগ লাগি আমি সেইবিলাকৰ বস্তু আমি যিবিলাকৰ ইলিগেল কাম কৰিছে তেওঁলোকক আমি এফআইআৰ লজ কৰি এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু যদি কোনোবা আছে এনে ধৰণৰ ইলিগেল মাইনিং কোনোবা যদি আছে আপোনালোকক খবৰ দিব খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আমি আৰু লগতে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ তৰফৰ সেই দুটা লগ লাগি আমি স্পটলৈ পঠাই যি পাই আমি গোটেইখিনি চিজ কৰি পেলাই আমি সেই গোটেইখিনি চিজ কৰি যিবিলাক ইলিগেল কৰিছে সেইবিলাকৰ আমি পিছত আমি কেছৰ ৰেজিষ্টাৰো কৰা হ'ব Namalam sopor phan biota mo into paniksina Aturkimi Academy Difu affiliated to CBSE New Delhi admissions open for Montessori LKG UKG class 1 to 9 for the session 2019 and 20 facilities like boys and girls hostel crash babysitter art class on Saturday and Sunday Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo
Lasinang tum arniwang kenang sot kecuason la pentesri alang hithi kulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dinamo People Sadbir Talong Wangtulo. First Winter Football Tournament Narlongati Ador Solong Kedamtang Pai Kunini Pai Inkora Po Arni Ben Karlitang Korsing Hansi Chikimo Football Tournament Pangcheng Ponsi Madijoni Pai Inkora Sirkep Arni Anke Angdungkidi Kepatu Pona Birta Perangke Pen Birta Napale. Labangso Anglungiti Kepatu Ponalong Sarlong FC Tarabasaben Angjong FC Harukharatum Angbongsi Patuponlo Angdungkidi Kepatu Ponalong Aluhia Manpen Mahabaya Constituency MAC Mati Karbianglong Tonamas Council EM Lunsing Teron Lapen VDC Chairman Harsing Ingling Atup Jetongdo Sarlong FC Tarabasa Tum Kipatu Kitek Muchet Ajok Angjong FC Harukharatum Mapan Bol Pumni Tablo Lapen Angjong FC Harukharatum Pen Bol Ipumnata Kachitu Tek Tedet Ajok Sarlong FC Tarabasa Tumsi Angdungiti Kipatu Chipahai Ponlo Angdungiti Kipatu Ponalong Ki Hayat Tiranatum Mapan Tangka Sika Surik Keblaben Trophy Karbianglong Tonamas Council EM Lunsing Teron Arudeng Pensi Pajer Ponlo Lapen Kerema Terana Tumapha Tangka Suri Chok Lapen Trophy VDC Chairman Harsing Ingling Pensi Pi Pajer Ponlo Labangso Kipatu Ponalong Kang Saiduna Tumlake Moheshwar Singnar Moja Singh Rongpi General Ingti Lapen Rupom Hansia Tum Pensi Ing Saidunlo Adaba Birta Bangela Pons Kang Ton Paniklo Domitagmi Korbangtu